And it could be your time, but not your turn. A bet me a yaw bre, but ne nuru so. And a bet me a drew so, ne yaw bre. Abrabo Sanya ma we me no. So one shit and him mienu a year. O train birim no ahwe abeka sakura tie nyame. And come me ni udi am say it could be your time but not your turn. And it could be your turn but not your time. Hwe anopai wo show TV 7 o'clock ya wu mi. If I just 7 o'clock here na me ba fie ha. Me bedru ha be 6 o'clock. But 6 na bedru ha no. Program na ewo TV no so ana wo hwe no. Na breduru say yes our program no. Enu ti na ye showcase e ma hwe no TV no so. Shana wo hwe our program no. The next program no hour of hope. Anenka eduru no so but na bre no so yin tie nkomoni ye enti say hwe program na wo hwe ansa na ye ba yi a na bra so se wo se program no koso enu tire na sa program no koso na do IBJ so say the next program no ono na eduru no so hour of hope na eduru no so. But na brand was your tina jam kasa chira wo no na nso yi eye sana wo a wo hwemi obi wa brabo aye ebre bia soa mo obi sa onyame kasa but be ebra no kura aso no enuru wo so e wo se nyame kasa na ya junior ho no wi a waba vertical fashions ho no be kasa lady bishop and sana eduru mi kofi abi jesu me bra so senya me kasa me ho ana wo se de ana wo se wa ba mabu tien komoni ye pa me say it could be your time but not your turn, and it could be your turn but not your time. Eti ebia afi eduru so sa onyame dia wade ba wabra bom but afi no kura po ye komo aye wo days months e wa afinum even your hours no kura wo mo no so no ye wo seconds any minutes enso wom enti baby a wo situation na duru no aya wo 10 and I wo twan anim ana wo twan wo time anim. Hello so one huru sa ne ma we a wo be bo nyame sobo wo be kansam pi a tere nyame o waiting na na ka ho asem no ade ma obi waiting papa wo attitude and character when you are waiting upon the Lord. We are watching Bremuno and you mean a dosso dodo. Watching Bremuno, Cassana dosso dodo. They say it could be your turn, but not your time. 2025. There was a certain turn, so there was an IBJ worry. But Udim, it took a particular time be an IBJ worry. Eti ebia afi we ya afi e wo se nyame de breakthrough breo ebre na so but ebre na aso kurampo no bi enuru wo so yes sorry say there's going to be a next program eti yes sorry eduru sa program no so but ebre na so eti wo wabra bomu no ho yedie bi e was a locate wa emaye no ebre na so de na momenuru so onyame cheche e de free baby na eba ana ye obi so wabra bomu eduru so pa se wo
say ye die ne ba. But the hour, the second, the minute no and showing. I don't know santifo bebu be say. One hwe na wo bere na nso na fiti preko pepo wo senwa. Emoja beba wo. Because wo sena wo po no for about 25 years nie. Ana wo dia wi akrante nam. Obi okura so kura obi wa 3 days no twitwi ne seda. Ana wo say wo for years wo say aye ko no wo de ne ya be pa wo say emoja beba. It could be your time, but not your turn. Na yansra David ngo. Enso sa na short yase. Hello, okay, nti wo kwa sore. Okay, kan Bible ye pa. Yesra David ngo so na short yase yo. Enti mi se ebetime ye wo bere o. Na nuru wo so. Ene adie bia ama wo waboto bia no me hyew nkran se mo ani mra wo so Kenya wo me hyew den Awurade be hira wate Awurade nkoma wo edu time bia na enye wo sister it's not your fault. Said the name of Pejaye, said the Bimu wafo ko. Now, me say do brebia. I say wo kura die. She kura nkoso wa brabonu. Me yene wo ka say bia to ye pen. Enu ti na yetimi e ka bi kira wo no. But to was what? Because one way obe pre wo hu. But two man pa America. E bia na wo time no wo hu. The next 1 hour. No bin timi nkwa twen ba bia o sore ko ya na nipa na ba se asomasi we yes wo ko. Ore etze wa ko doctor hono. Obi akwose consulting room hono mo. Ofiri wa ho na wo ba se be yo be pie. Onyam pie. It is your turn, but so onyam pie no, it is not your time. Sana nyame ye na dio. Onyame the breakthrough be brewu bi. Wakasa he enkom hwane ade apa nyina tira se the year 2026 yi homo ne de. Bibi besi wo abrabom. Ebe ye yie. Just confirmation saba but still no she me say it could be your time but not your turn, and it could be your turn but not your time. Be mindful of your time and turn. Why we are wo turn ni bedru no na uni ho ene nenka you be turn and the time but we dia wure ho awu eno ayesie no. It's me Kofi IBJ 2022 adebia me catch us say me kwa hotire mu no ana me yem hu say I will end it all. Sana 2026 bi ba be ba ensira nyame de esira ma bra bonti no menye bi kura katre dasani ya ono na bamabu awurade nshira wate mami show been crying. Sufre unyami someone senyami pa debi ebe ye sufre unyami friend someone senyami pa debi ebe ye mami tie sebi edi kenjawa emani nye wo ya na se wudi emaya ema wo rehu eyempai bo wati sufre unyamie feni somramu senyami
pa da biebe ye abraboy mu sufre unyami samwa senyami pa da biebe ye sebia dikan jawa sister emane nye wo ya wate na se wo so wo bi remaya ema wo rewo eyem paibo wate sufre unyami friend so mi emo se nyami pa sufre unyami Somewhere, senya mi po, abraboy mu beswa fremi nyamie. Somewhere, senya mi po, senya mi pa, dabi ebe ye. Se wo shata de pa ye kan wo wansem sister na se wan she bi soa oni pada sani besa kan wo wansem e ya botre wate sufre unyamie sawa se nyami pa da bi ebe ye abraboy mu besu afra mi nyamio besu afra no besu ma firane se nyami pa da biebe ye se bia dikan jawa sister emane nya wo ya wate na se wo so bi remaya ema wo rewo na ya botre ne mpaibo sufre unyami sewa nyami po na nyami pa abraboy mo besu afra mi nyami omwa nyami pa yenyami no benima wonim ni ma haw ni wa manie say din nani da so san e hona o she ni din ni onya tie di woni pa famu no a wonyame afamu di enya din tino e din nani da so san e hona o she ni din ni onya akasimo yena kasimo na die besiesia yenya me no ben ma wate akasimo yena kasimo wodie mesuro yenya me no ben ma tiadi woni pa famu no wonyame afamu de enya dintino ayedin nani da so san hona o sheni die ni onya akasimo yena kasimo udie mensuro jatama ekomudi won wani abre pe bibia die na yede mi asenensa wantumi amfami mi anya hana mama nyaminti me dia mi uyo nyaminti me trase mi nyami atimi atwitwaje mi ampawate sana mi nyame no beni mawate o nyaminti mi uyo nyaminti no me trase na mi nyami atwitwaje mi ampa
Sana nyame ube umawati akasimo yena kasimo wudie mensuro akasimo yena kasimo na die besiesia yenya me no ben ni mawati tie onim ni mahaw ni wamanie mami eye din na ni da so sa brother e hona o se ni die ni onyam na die di woni pa fam no o twedi ampo onyam ya fam die enye din ha na me se eye din na sa ni da so sa hona o se ni die ni o die di woni pa fam no titi nyami afamu de enye dinti saye din na ni da so sa ona o shani de ni onyam akasimo yena akasimo wodi emesuro akasimo yena akasimo mesuro wate medie misuro bibiaro wo mesuro esuro bibia mesuro bibi esuro bibia ehu mesho nkrase mesuro bibiara ma me sister mesuro esuro bibio wudi mesuro bibi esuro bibia ewu efimi se de watu mu no ebia na wonim asusi nia owiasi esuro bibia ebia na wa wonim ho efi se de watu mu no de okawo no asusi de owiasi o esuro bibia mesuro bibiaro isuro esuro bibia suro bi if he said you're too much asusinia owiasi yeah. There's a particular song be na abrabom sema bambu pa won esa nyu no na ya meto enti bebere feel say oh Johnson panyun we pa anyum ne de pa o say sawadi yen kosia wadi tini yen na me sawadi mimi kosia wada ita sawadi tiramio ne basa mi yeko mano mi die mi edi shano ono ano nimnia na sawadi mimi kosia junior wada tini mi na sawadi wunsu kosia wakoda ita somebody dia chirawo eya yeko manwe wodi yedi reno eyonu ano ni munia nasa ani dosua wodi wu ekosie se edidi atam akika no dosua wopeja unu odi wa kosie ebasa yeko manu wodi edi shano
Ono no nimunia. Junior, it could be your time, but not your turn. It is a o turn ni dru. Na o time no so ya. Onyame timi pagya nkokosie. Sade na ya abaifo bi nkunto ntwene. Na wo bra ne basoro, ne emfa nkwose asamado. Eba sa ye ko mano. Wo de ye di ya ne ntinyame ase. Ono no nimunia. Me say it could be your time but not your turn. Sani doswa. What ye kosie. Nasa ano edu time bia yetimi de dasani da ne tua pia. Ye be ka ne wasem wo media ne so sa. Me say ba sa ye ko mano enka so. Yedi hwa wurade nyankopon. Ono no nimunia. Enti Johnson mi nyankopon. Eya odi mi ko sie. Asana di mia. Junior, so bubu mabema Kofi Abije mi nyankopon no. Sana odi mi ko sie. Asana odi mia. Sani doswa. Wadi mi ko sie. Se anonsu doswa. Wadi mi ko sie. Ebasa mi eko. Mi edi. Ono ano ni nia. Listen. Every time you are on, you have to answer fools with silence. Every time be a pressure be and crophobi ma no. Fa komu ye buo ma no wate. Na wan hwe ya enipa bia no asam ebe mo akoye de wonye. Me se eba sa ye ko ma no. Wodi e di hwe no. Ono no ni mu sister Wunya bonini. Efisa se eni doswa. Aya no di wu kosie. Se ano su doswa. Odi wu kosie. Ebasa ye ko mano. Yedi shano. Ono ano ni munia. Let me prophesy to you with this last song and leave your way. Wo winning kuguda. Come on, declare to yourself. Me meaning kuguda. Come on, declare. Yenin kuguda. Yenin kugu. Sana Yesu wo yafa. Sami botenti. Ono ni ma banditi mi jefo hwe abara busua nyina ka kire wo se enye yenu wo se mi ni kuguda. Declare ye ni kuguda. Ebede no wodi kugu ye ni kuguda. Ye ni kugu. Sana Yesu wo yafa. Sami botenti Isaya no ni mabandini Barunim ene ya ebia na waja empire wamani emuno ebia wabama buntino wabompa ya abre ba shasie sa bompa ya biem shasie katre ba de say onyame yeme ho sentreni my see me. Begin to pray. Mata onyami yemi hon center. Begin to pray to your God. Nema see me. Nema wata. Now talk to your father. Osima one any
Wabwami Titi. And the times are now soon, they will begin to see say unsubium. Everybody ma wanna so one thing. So the Ranti. One up Wabwami Now and the control me what everybody shouting. Everybody who be mobo. The remembrance of God brings the acceptance of humanity. Hey, onyame kai wa ho. Emanipa jiwutum. Everybody kai sister be a otiem no hwem ya no pai. Na ba bia ya reject no ya nyini ntum. Everybody kai bra bia o su abra o hwem ya no pai. Na ya nyi wontum. Ah, Mrs. onyame kai wa ho. Afi nkrofo bi omu yi wo totwene no. One man almost say, we a buo bi a yato atwene no. Now they will begin to call you. After man tell unka omuntimi ntena. Ah. Nada. Who if Joseph ana? Joseph say, what is me huma na makai? Me huma na makai afiase. Afiase nana me etie. Afia sina na mitio anadia fia mu na me wote na mo hwe ba bia urade de ma be pia awurade asesama brabo ha awurade ama mi refi obradodo a me se testimony bi be locate obi ha amane a wo fam nyina yeyu anyame de be to so nti wure be fi awurade asesa yedi. Yeah, wama mi di fofro na edi wadi me ntiase ha woni efra oboni ye be fra wata ma me ni efra obi ohiani ye be fra wo sikani na ye fra obi kwarinsani sansafo ni emfa wonya hwe wo be se saudi if is a kane no na wo srade. And so na urade asesa wabra abo anyi we mintimi nya atwo da jesema wu kanena me mini bi na urade asesa mabra bo ai bi je kaneno na me nsafhi na ya junior ebi mu gisa wo ye dada bi na so mu nim ya pagya na firi mu adi daka mu no sana na wono a ya ma no so firi mu adi daka sana na wono a I na bibi besa yansa na ye. Okay, your picture bi na. Yes, was Italia no. Ya use ade en kwa homa no so. Me da form na. Anya sa wie ya no no wate. Me da form na da ya. Anya sa ma wie ya no no. Wonya mi wo to me pa. Ene Emre hu nkomo na me ni udi no. Sister, emre betimi asesa wate. It could be your time but not your turn. And it could be your turn but not your time. Where you intro kakra bi na me boy. Time and turn. So me boy wura mu a. Sister, obi 10 ekuno. Obi so time ekuno. Ba wu so se nuru so. It won't da. Send Crawford Timmy can say, oh, Cano, sister, me na me tehanomo, and a sister no me pray one man through me do the next town. I can't hear us, baby, and I'm a tenant to Ubin Kansas me my own TV. It's in Pacho, can be a hotel and see from one. A crowd no so, who could do an arsenal, but you've to Obida. Time and 10. Kevin Bra. Yo, you saw it. Now yes, you use some money why? And you know, I just want to comport myself now. If I say Michelle was nana ya nyamishira was said a down I know there. Mo fana ya on TV so. Right. Nana ya junior nyamishira no was now the adom. Nipa ba kwa ordinary say keyboard so within a second. Not me Ramsinum. I don't pay
Osanso ahobrase no kwasem anope wa yenhira ye obi okura wa ante yenka na opese wo ye wo hobone sima be dupe frame na yendi nkomo sima du hello DJ mami udini baby ya ukasa free it's actually the Ma Florence me free I just want to say Ma Florence bacho ma yentie wa no pay Sewadiye kosia no isiye oh yes sewadiye kosia no etene ye basaye ko manu yedi kano ono ano ni munia oh amen bakama semu nyina mami anote na menteme ho aso okwan bi so na menteme ho aso nchie ni esteni me shaden me kime nyina ya basa DJ bo me chai me jayo me se la de na ade no one giant paibo me chai DJ me sense me chai me ja se la de na ade Everybody not them. I what? Everybody sure what? No question. Nyami so ye kai opa Ewrade mie kwan ba what Ewrade mie kwan ma no wan saw ya de Mirofo enen ko am die say it could be your time but not your turn. It could be your time but not your turn. Hello. Hey Mirofo benie hey anopa we wanya me pana hello. Hello. Yes, I didn't baby our casa free. That's why it's sending man on the capacity Jama South Bravo. Okay, Uncle Imam, I'm in Tiwa no pay. No pay don't mind Shapa. Yanko points out the Kai baby and Ulay. Wamina, Mapamua Kula, Pabokra movie. Ah, so as some of our matino. Koswa Pompire what? That's a me don't for every time be an common be a yedino. Me ye do state nyame mu nkrofo bi mu disappoint ye. Emma ni empire no kra yes ye mo biem. Eh now nyame fie kra na disappoint ye na de biem. But still nyame enipa a disappoint wa onyame disappoint you. So elder disappointed wa Yesu disappointed what? So software no prophet disappointed wa hey onyame disappointed we software we defo we apostle also wo hweme so members are disappointed wa onyame disappointed me say members bi ma software bi kura so wonya sori biem software revive yourself kan ho sa fa doma chade ne yadwuma no onyame disappointed midofo benie hello yes I'm about to di baby o kasa free but so we indi man o kwati me kasa free bushai okay imama min chewa no pay this house of my insurance place. Already shira won so pa. Hello ready. Hello metonka. Metonka mentie ho afidie no so me pa cho. Le pa cho. Me line na me line curve. Ada, la ye to me 2 years, 3 years, kama sumu. Ada ensan ko na me no. No man says, I'm to make a yet, mammy, to include them.
Any easy with the pay. Mr. But the number be better TV so 26 ne chat to bombarding from me. So bet me or tina by we were dwumam. Why? Hwehwe matiri kwan me pa chaw. Mr. Why? Good. Hello? Yes, I met you. Mejusu bro. They were passing now. What is you? What for me? Who you? What for what information center? The massive careful nature will like for what information center. Hey, Wafa! Your father, my friend, all passing by so for 2 months. My cousin getting an answer to perform TV. No program, the program to the other 2 minutes. Hey, Wafa, so me too, catch. Wafa, it's me that's why I don't pick you up for way from my baby. That's why I don't pick you away. My baby is over offer. Wafa, every person that offers for no one be good show. My family will be in Colorado, but the other no question. Program, Papa, would be back. The future Papa. No question. You say you're okay. We could do so for me. Now I will just 7 years of him. So for the boss, I was saying, maybe okay, can I think because I bring it in session in Debbie. Then so me game who Yanko won see a panya, the Tabia was here, many pedia, and he didn't have a mobile in Papa. He said, man, Jimmy, who I am a mere dawoma, the quality to be would no question. Can you put when you pass to school? You offer Yanko for which are watching. The girl of Passa Yana Pessoa be a tea, Papa for the quality to the information center, the movie a tea life. I will share the view the dog with that. Yami will show the call. You bye. Uncle Owen and Yamin Shropa. Medofu. Medofu baby. Hello. Yes, but you didn't baby our casa free. You're telling me who's there, I can't take to mine. Mammy, who's your mammy Tiwano pay? The patron went down. The patron, make me a car share. A yellow one, I am not so a mammy. And then it's 3 days later than the jar. And I think, yeah, I mean, I know what I saw a man. What do you read your day? Maybe I read one and I'm a baby. As much as I read I shall not come out on my. I remember what to say. I say, never when I said, live walking young couple. I read what shall I come out to my. Now, Mr. For the funny gentleman, so I don't know what so I'm a man. Never put you on the ground. Say, I don't remember now, so they come in out so I could see at the now. Nyamisha onyame or their fruit da. But of one ya wo. Hello. Erade adom me so afide bi wachi dwom no ma me anasa twukra Nyamisha na me dofu be ni Kojenchi I don't have any boom hey you mind here I saw that any pen the same young TCR that's right Sompa and ma with na nice one na lawyer should be akasa NPU Osi na kupunshira na kuka chema phone na chema do kokra bia Nyamisha ene my inshira nkasa for me nene they went to obiano me say why should I papa na me ko minim say voice is how they say what push me ankasa wow not for the pages of the and last week you know what is it ankasa na me ya man to ya go for ko suru nshira wate Nyamisha also pa okay say no maybe episode to be ano on for nutra bye Nyamisha opi Abusia, it could be your turn, but not your time. And it could be your time, but not your turn.
Be mindful of your time and turn. You made of Ubeni. If I tell your friend, could be quieting, free and pay me, hospital honum, and a paying. A slow watcher is 17 minutes, sorry. And you want to go to the same Mapayam Monster Dia, Yamisha, what you can say. Yamisha, what about a bit too much. Now, what you mean, sorry? Yeah, but I see. So, my sorry, starting the Abidi. Over Payam from Encounter Macy's, look what you say, and to be a Tiwa Makuma Toby. Me pacho made the number 262 TV no so. But what they are frame and answer your audio breme. Why? Oh my God. Me don't for Benny. Okay, Mammy Chill, Anovain. The heading my name, a coffee and a brabini Maya. If I'm saying, the only opinion is you know, I have one day in a somehow connect, you can saw the Maya. I could pay the guitar, and the action. And part of the carnival say, I didn't say, amount of the amount, or doing a graph, or doing so, I'll be near the other cheerful. I'm a person, you are my hammer. You see a moon, and a case, maybe the question I'm here fast. And they said, then, wow, many go on to the coupon in here. Among this, and a baby Biara and Nobu Biara. I didn't come home. I mean, I'm in Sompa, as you say, no big for friends say, no, no, Juma, everything I mean, or a party movie. It was in American. Amen. Yamisha, my far friend for them, you know, being Kahona. A man, as a man, a French man. Anna, I mean, as a Miss Antimanaka. A man, nice. Hello. Good morning. What was all your bow? Mo, Medasi, who didn't be our Casa-free? Make us a free Kuna, okay, Mammy too. That's an opinion, not telling him. If you have him yet, now do you do so many ma? That's Yamisha. No, no, my. Amen. Yamisha, pa. Every man want this so. Minim dear ni madri so. Na mi rumu dear kitu ebi. Chemi kwai. Every mu. Every moment want this so. Minim dear ni madri so. Mi rumu dear kitu ebi. Chemi kwai. Every mu. Na na na. Mawodi ni minyanse sha. Minim die ni minyanse sha. Yo. Bon ha life kakara mindana miti kakara. Chami kwai ewie mu na na na. Mawodi ni minyanse sha. Minim die ni minyanse sha. Ahodi ni minyanse so. Chemi kwai ewie emre. Papa wasem no trembe se. Se ka obi ni nyansa ni dia. Omi sa wasafu erade. Na wo di makwa. Nyansa ni nimdia nyina no. If you wasafu erade o. Eti bie mani na mi huwo. Hey, bie masuna mateo. If it's a wadi ni minyanse sha. Minim die ni minyanse sha. Hey, ma wadi ni minyanse so. Chemi kwai
ewie emremu na 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 ma wodi ni minyanseswa minim die ni minyanseswa ma wodi ni minyanseswa tremi kwai ewie emremu ma wodi swa o minim die ni minyanseswa na mi hurumu die yekitwe bi tremi kwai ewie emremu nyansa ni nim die nyina efi wasafa radio bie mani mami wo bie masuna matim na ma wodi ni minyansa sha nim die ni minyansa Kofi ma wodi ni minyansa sha o chemi kwai ewie emre na 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 odi Mama Esther Smith Nyami Israel. Okay Esther Smith say IBJ Nasa wo voice and that won't cancel me I don't pay baby me mama Esther Smith will be ano nyankopo wo Israel pa na wo fa ne free adomo enko aduma me fa ofre for say we gina so ache. Hello Minister, good morning but you didn't baby o kasa free the kasa free atos na ni so ya fra me Kofi dodo na fra me Kofi kina Kofi bibia boko de na me abemo ko na de o ma yin shira de bia me dio me timi kwa asale me da de fra na me tiwi wow every day Sunday bia me dio me kwa asale nya mi shira ariko me ye wi ansa na masanko second one Minister nya mi shira on so fa omo no ma wa de bia anko so amen nya mi shira Kofi Mamenfa last caller. Hello, good morning. Good morning. Udini baby akasa free. Okay, mami nche o medofo. Ana pede na misho pa. Akasa na nato na kuma so. Nya misho unso. So ya na mi kumu. Ayo bi ejuma sa me ametinya chenchen kakakra aforenche me sa meye. Ni makasika me de be shasi. Pa na ya mi nebi. Na ya me ko pesi abokre na ndi na na go funya me na so an pay ni ti wa sala na. Enya nkwan she an pay. Ya bitina ye me so. Enye me. No question. Nyamisra on so fa wate abrantie bi na osi wo pe besia na besia na wo pe no na ye mfama no ana osori ana wo ha bank manager na sa o ha bank manager isa enti wo ko ho no mo se wo kwaje ada o mo approve loan no ma no and of course and kokoji sika no ko no mo network atiko e domanti mi am process loan na branch ni bu free dano sa die bank ni de pia mo network atiko now very fortunately or unfortunately o share time crash no ji sika no ene anadwoa nenka obekọ kwa so a bepacho saada no akromfo ba ne fie be wi a omo niam nyina be wi a efie no omo o se bra matinya me ase. He came to my office. O se bra the same nka sika ambaji yin me nyusu yo so nka be koka opani it could be your time but not your turn. Every time bia ye yentinya me ase yo time and 10 am obi ahia ne nkwanhia wuo wono a chinchim time no o de why your time on chese anope afi na abo 885 no wo de opese bo 830 ma by force me pa cho wo be wu ntem
wo pre bibia ntententem ntino ewuo nso bebe won tem wa mane be bantem to boas na ento boas bi ewie nkonimdie mai bi e friend misagimai no a driver e wo manso anto akrom misagimai ya me kana semi ofri poano nana those days me na misakura no o car bi no mfa na chichide car na 27 na those time o ma no misu ovan no si kwan no so no mfiri anto akrom ba anwan kwanta hwi on penipa na mse da na de na wo de ya no mu koya wo de o mpe speed un koikura o se so mu nyina tumrika no a ye won krofo bi mu nso o mu wo kwan no mo nso nante ban kakra na me so me de machichidie yi aya no boko na me so ma sese o mu kakra meduru poano na me ka na ye ma eti abrabọ no ho anano me ka sem bi kire o se meeting bi koso na ebra na meeting ne be koso no emponko no mu ni enkrama ni wo mu tibi tumri ka hyase se o mu huru achechede because baby ano mo kono na kwan wa na meeting no je ne ma meeting ne be ye den se ye wi na item 13 wo hono mo me ba chow time na e tu asika na se ye go meeting bi a ye didi ye wi ma envelope TNT ye obi edu time meeting ne kura kwa ye ntie hwe envelope na re pa je na mommy no kwasem me the 1122 sana miko ye tisachi ya bo keyboard no mfanto ase bo keyboard no lady bishop nobody ever there sa ma chase pa se du ba bia na mi puchia na me to kire Solomon se ya na ye fa ne se ye wiase no kwasem by sa anyum we e nyansanyum nim ni port we friend no black sheriff wa me de no 1122 sana miko ja ye tisachi chide na ntio ya na on fa sen keyboard no so ma lady bishop eti o body babo mo so oh na ye koye nim sa wa dwen se bia obi ko nanim agyawa hwe to boas enkankanka nyankopon na reto e won so si wesu ya na ye prentema nyaye ho ba se wunya abotre ma awrade a se de tie bia nyame so be den ebe kasa wo enti sa anwum we ya eda makoma so pa Kevin Misamo mumpe black onyum no ento ho ma men na before lady bishop be sore me boss anwum we ama no right abusia entino meeting ya na me ni udi hu nkomo yi emponkonom ni won mo timi tumrika nyina hyase se mu huru achechede because achechede ontimi nkobi na onim di achechede ye wa kurase ne afra de bi apretwa unu apretwa aha se ye kwafu mu a ade bi sen ye kon ho te se bottle bada ye bag abofo na ta yusu sa de no eno no kurase ye fa na apretwa aha enti ponko de na apretwa sen ho no na achechede yusu wisdom se me ntimi ne omuntumrika nemum de meye ne se me bomodea tutuma namon akɔhyɛ ponko na pretwa num na mrika bia ponko betu bia no wɔde apretwa no se ne kɔ ho a watimi ne me akɔ medofo hwɛ out of one money mu no ya yusu adwene kakra wo usu no madwene ne nya dwuma ya na me illustration be do you have a problem or say yes can you solve it no then why do you worry do you have a problem yes can you solve it yes then why do you worry use your brain ma wadwene nya dwuma ma nyansa ne nya dwuma esu nka emfa hwema ebra me wudi besu no ma nyansa nya dwuma achechede de ne nyansa ya adwuma edu time a party ne koso no na achechede wase bi afa obi ebusansa na ye den so na de ne nyansa aya adwuma wa mane ebremu no ma nyansa nya dwuma wa hokyere bremu no
ma unyansa anya adwuma me ka asem we akyerɛ na me de asi enipa bia udida nyansa pa no ya ne bi nhyɛda ani utirim bebre saa enipa bia no ebra enima koyia ma wo no wontimi nhyɛda nwene papa bia saa na emom enipa timi dwene yie enya more ideas ewo bra ne ho akyerɛ no ebi ni hɔ eti saa bre no mu no na hyehyɛ ideas o because it do merry making ho na hwan na wo time be na wo nya ade kwakọ even he ye anyontofo krabo no ya ho kyerɛ brem ni timi tworo good songs he anyontofo bebre nwuma mu tie ne no wo tworo to ho be 10 years ago ye obi ho nwuma ene wutie no da ho be 10 years ago that time we say na come de no na akɔnkyene ne bi ho aduane ni ho to be ya akɔnkyene by force eti opening awa ho kyerɛ brem take sa opportunity no na fa dwene papa bi ma wo daate ave ebere beso nyam be hyira wo no wa prepare yourself dada mama badwafo sima mienu no momram e won komo ayedi yi lady bishop e wo so ba mu kakra but mama ma ensa mram kakra na ye ne yahwefo no ni nkomo kakra e won komo kakra ya ye di ye ne ensa nko ye next segment e wo time and turning Gransha me shenya me mane nyum no ametoye on say ya na enyum no bi o ye fa ne say ye wiase nyum anabwa esa nyum we ho say me tie no wo TV so na oto ya na oto no me de no 1122 sa na me ko ye tisa chichidi na ntio abutra nyesa no dada no lady bishop anyum we a watui ene obe trendy o me de no 1122 sa na me ko oh enya chese wo anyum bi o ho a wotimi famu aba yes e de ebobra wotimi famu aba e de sua nyansa no kwasem ebire bidri na ye wo ahokyerem by nyame pagya ya ama ye ni ansa ama ye ho so ne duru ba bia me tuwei me kwa ahokyerem by nyame pagya me mama mani ama me ho so eti ebra ensore bresa ba ye no ensore to me no e maami sa sua nyansa no kwasem eti maami hu se bibia na e ya abotre so wa nya abotre no wo twen ansa mprane na yi waji so obesa akonu buma obua eti me kan fo awrade ama wo a wa hwe ase ana bibi ti wa bemu asa buo no e ma wa bemu mu na mom tenase di na sa plan foforo na twen nyame nya abotre pa na twen nyame na se wo twen nyame a awrade a wo kasa na obehye no ho nyam oda hu se ya na ye de ho to nipa so bebre by sa wa mo ani ama ho so abiti we mu maame se men so we breba na ma fa bag na ma kwatra mountains min susu ma sam nkyere obia nipa na akosusu asam akere no kura wo sa besrew nipa na akoko asam akere no kura obedi ho few sofo kura wo kọ no ho akọka wo asam akere no owi obasa de ato aponten ada na untimi nhya ho so na control ho na utra sidi na nko anu ntum wo de se ba ne sa wo yo ba ne se wo ma ne ba ne sa sika ni ho na so enko free obi ade me metwetwon shaw ho so na ka wanu tum na se de etie bia awrade a o ma ne nsa so no obeba ba sesa wo na mmom se wo ka se wa ba mo bu ya ba mu bu bebre na so ye ma ye ni ba ye ho so a ye di ye nyankopon na chi ye no ena awrade wa sesa ye eti hwe se nso we to me no na nyomra mi to no metime metiti asofo part 22 omu nyina dwanda afa wi ase no eye nse bebre ahimfie nya me hu eno de ana mpase maka de me ko ba bia na se ye gumani ma se amanya me anadman ka fa yi ase kronum ka me firi kronum me de me poster kra kotetale ye tumi de aba wo mani ye tuwani ye wa meche o se bitu me nyimi ai na ye chesa akwala kra po
ebu mi say saa asam ni ntimi nyo bia wow na so hwei mama mabemu amuda afede no ya nse nsolema ni nyina kɔ da kakra ka ye no me hye me hoden mama obia ante mama obia so ahu se mabemu abu mama obia so ahu se bibi kwaso mabrabom me control me nipadua edi Kristo achi eye ya ma fa bag ma kwata mountains eye ya ma fa bag ma kwashe mountains me bompa ya 3 days ma saba me ba na me no ma ba ye program ti hwe eye na asofo ni bi se mama odi o program o enye program na me po me pese me ne Solomon no bompa ya na sa so he na ato me e free ma bra bom no kwasem na Awurade sa eka mo ka brofo no se or restore back na wasa peja mi biem ema ni monyam na me wo first no me senya biem ampa nso mi gina me na so enne onyame o ma ne nsaso no mi anu mu se Awurade asasa mi biem no kwasem mi anu mu se Awurade ama ne nsaso eto obutimi ka se ma bo de bibie nu etumi no e de ne betumi Yesu di mu nti obehyehyɛ obepeja enso hebeba amane ebeba hwo so enka wasam kire nipa no asabu wabamu ensusu wasam kire obi no obi asabu wabam yes wanhwe ye wabam na abu no obi so besa abehye mu kra amane o manyina ayeden agensamo sa wati de meka na no kwasem pa esa se nipa wo mota ban yen no omo na taasa bu yabam enipa omo ta ba yabra bom no enipa wa boa wo omo no abo bi ka wa to aduane am na di enipa wo ne nante enipa wo ne som enipa wo ne ya aso nipa fiefo ehwe eba sa na me kotara mountains a me ba de nyame beka me na ebeka na me ye no kwasem se de be ya menya me peace se de be ya menya masomdwe se de be ya metima kumanim emfa wo ne sa me yesofo nanso baba fie hwe me ne me ma to do bia na de ni edi na eti nanso me ma no hwe e ba sa omkwa na hye mi nkuran sa mama yenya nwamo ye de na ebedi anwamo ne mako na pa na me ma no so hye mi nkuran e bra bi dui na fibroid da me yam papa obi a Awurade fam so sa esa manfo de nanso da me de no enko makwa doctor me atua sika doctor tua afede the last minute cry dem doctor wawu enti say one doctor bi one day makwa me branch me kwa ya asori me da altar no so me so ya na me kwa branch a me kwa ba bi a asori fie ho ana me da na me da altar na me te ne say butu na me nkyere wade ena me butu ya because abra me woni amenye bia ka me tie me ka say ka me sin kwala pampers no on kwala pampers na mo de bo mo ma e ma de bo mo ma me timi yusu e ka me be ka me ho ka makọ be bro be 5 me timi yusu pad no nko be 4 madam for ye nurse ni a ono so ma me de ye de pant na ye de hye no so awu ti say when me come for ana me so said the adwuma no me tie ni nti nipa so nimme why na me go so masa mo kire wo ko ka kire obi nipa no so de wo be kwanti manager wo e hye wo ana me de Awurade ka me dru ba bia na afa mi hu na me nka na so hwe da krope Awurade si butu wo mi butu ya na o se hwe ade ya da wo yam ni o wei na da wo yam wahu said yete afa me da me yam sa de me za to me sa de ya ni hihye ho totototwe na papa se mi bridi pa me se nka make say ka jibu ka se nka me to aya twon ana me si aso me preach o me ka se o it is aso dem se me preach a in the name of Jesus anaji boom na mama baye mako no sa ko wura e hono mo mako sisa na ba me sa be ye de ne na so hwedi nyina achi no ma ba mu emu da no kwasem sa pati ase e sa me susu kire maami ati so no be ma bam e na hya me ho e na de na e wake me e na mi kuru so amene ne te no e ye nsa bebre nkoye wo yale a wo kan no ko kwaja wo
eti why na go asamache why na so asamache kama fundi baby ana me de ya so that crope me branch ho ana awurade say wo kono akawo moja ya se for go se for de bende wu anya me na maku sa moja we nyina na akawo ko doctor asumasi ho hwe ko doctor asumasi ho bodi kira mi ben kwana kwa obabwa hwe ade ba che man dey am my council moja na e ba di osamko me kwa ye me ko bodi no so doctor oni me kwa me was mama ase me nimu na mse doc woni mo hen ya myself my sister me ho ama me nipadua no a unhu sa me yesofo papa afi hwade doctor edi me kwatra na office wasi me nimu ase some board bi na mse pacho me yesofo wona wo fe yasi kwa mse pacho okay afi me bo me ka masam choice ko check umuda me ba wasi akaketekete me ma anko na mse doc mate ni say nyame aka che ka me ka che ni pa nkamawu no kwasem me mama babu woni de to mi nyina so akamawu enti me ka fo awurade ama ho say e ma wa babu mu bebre na de nka sa fe de wa bla ne mpaabo to anamon ne mom nka wa sam ne nkyere nipa sha ho so kura wo ho kura wa no wo ba kura wo ne tewe wa no ukuna ane ne tewe wa no wadanfo ane ne tewe wa no ne mom ma wunyankopon nya wunyankopon manyame nya kasia ma na ye denala awurade a wo sesa hyebre awurade a wo pagya nipa awurade beba be pagya wo dakro pe mikodru ye doctor de moja 3 ma mo obi amane o na me friend me baka che ne se ene ka che o mu se ye nya council na me phone no de awurade fra ne se fra na nsim be fi mu me so maya le sabrad to obi angana no ntum afehwe me gi moja igu me ho ade a chinye na mbae hwe doctor se fa ko di bronya na ye be di bronya me de be ye program sa de sha nu won ade a chi 31st night ye wie me ko ya doctor se ungo bi mu me ye o me se me ba ne se me ko Germany na we she pramso ba ne se me ko Germany anso na we she pramso ene yi me fa blood was a one e ma me papa nsusu asem enchire nipa no kwasem e ma wa ba mu wa mane ho ye nyame asofo why na ukwaku asema ka asema kire hwan ana me bwa no krepa ukwa ka chem ko baka se na de sofo maame ya ono so agi din na de wo beku ani ma asekura etia me asofo ani tum na shati asofo bebre nsam eso mo so o ma ba mu ya so mo di ginam eya asori sofo bi o wa na yire buno eso no de be gina so de mu preach sofo bi na yire timi ngo eso na ba mu ya oda so abo paye mo obi so wo eso no mo de wonya ba sofo bi ani kunu na wali aya basa obi kuna eja no na eso de ahye ne ho adeti na wo ye nipa na wo mo aba mo bu onyame ho wo mo dia kentira wo ho sadi etie bia o ha oni tie bia kente o manyame ya kase de bia mkasa se uye nipa wa asase we so a na uye kristo ni amanyame enye kase ensene bonsam manyame nya kase ma ubi bia na so manyame ya kase a ade nyina bedi aboa na wie wuye enne medene kakra saa medina botra saa me hawa me famu me de 1122 sana mi ko ye ti sachi de nante ana abotra se anyum yi na me preach bia na manto a wo de wonti ase a enka se ye wiase no mo anyum we na me ka che so to bu ase na to bu ase wo bibia mu a awurade a wo sesa hyebre obi kuna abono ama na nim nyina hono wo kwa ka wo nsam kire wo busuafo yagu aware
Esa wade ewu pe. Ada na wututu asama kire nipa me yebu abam. Ebi okwa na awo na wonwo a. Ema wabam mu na hya wo so. Na se de etie bia Awurade obaye den. Obema wa wo ba. Awale na asai Awurade bama wa wale. Akwantuo na wunya Awurade bama wa tukwan. Se wa komprensan prenum ema wabam mu. Ukwaje besia se de na manager ya papa maami yi emo ba mu da krope okay fine me ba me baby sa question say wo mo mu twa loto wo wiasem wo mo ba mo bu aja loto ni twa uko bi sa wo ye papa na o titi loto kiasu no mu no every day ye wo twa woni aso no wo sa twa wo twa woni so no wo sa twa da kro na sika na no aboa na one day yasafe de wadi wo bro eye ni sika na oboaboa no ne de ama no eti sa so ba twen nyame anim na wa ma wani aba ho so na wanya wo twen ni abotra ma Awurade beka sa wo hwe ye hwe mele Yesu Kristo fa no so onkokoro fa mele so baaye mele na osi na card ye na me prechi mele na osi na taade ana meboa no kwasem ana wa hata no wode ahye ataade ba kope ebire bi dru ya me na me mo ma me kura ya me kasai na me panty a me hye na me bo no po na me de me sa bo so de akotona so de ma todwom ma ba mu amu ene Awurade a wosesa hyebre wasesa me ma wa ba mu na preko wanim na kwaso abo paye na Awurade eye bre nyame baba be kasa wo ebi ana pesa wo fra wo maame me number is 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 0540 1966 33 0540 1966 33 me was so fe yase so pesa wo hwehwe me kira kwan a ekine duwe ye counseling e brother eye mpa boda efiada eye mpa bo kasie kosiada eye somda ebi a so kwa adwuma na onya hu bomode se kosiada obeba uba ye de ya Awurade ba fam so maami mo abamumu de awuhwa wunya aye no Awurade ba ma won saka amen ye nyina ye nya wo twen ble bi a twam amen na Awurade ama yensu ya sebi en Awurade ama yensu ya hunu bi uda ya maami de mi kan minya wo twen shedem 3 months asana me sa be so maikim ada na onto obu ase ada na onya otwen ada na onko anuntum na zu nsamche ni pam yebu abam emma obi emu abam da na ye nyankopon no wote ase Awurade nka ho no wan momo aw from the number no 0246 15 9799 0254 0540 1966 33 from the number no na me no mompaye emo abamumu preku anim na Awurade a wokasa no obekasa ho na sa de nyom na nkase ye wiase nyom me de no 1122 sa na miko wo de ya amonto manwa me Kevin mame mbra wo honom na enkranhye ye hye ni pai esima be bako ye hye yadonfo nkran kaka na ye mbowra ye nkomodie no ase na ye di nkomo no na ebi fra wo se me de mapa me nyankopon na ene kra makasa tie nyame nkasa tie nyame da na nyame ode mre ene nna ene ye na ade nyame ede mre ene nna ene ye ni bibia se ensohwe ne ba eya ne eye wo se ache ana se abro so ana de wo ye na ase nyame enhu ena minister kan no wo se nyame de mre ene nna ene ye na ade misro ema wabamumu na nkase ntie nyame ema wabamumu na nkase nyame bie ni ho baabi a obefa no kwa edumre bia obetua so kawo na nka woto obo ase chen nyame a nka akwatua na nka be nhira e de amawo ka woto obo ase chen nyame a nka yedie ne enkoso e na beba wabrabom
dia wo fam no nya se ye nyina ye mfa mu bi pen o ya fam bi pen ye hu se dia ho kire sitie ye hu se de wo ti fie anase se wo nya adwuma anase se wo ye adwuma na se adwuma na wo ye no se waba mu bu a ye nim se de sitie eti esra se nya abotre ne che nyame enkase ntie nyame na wo bre ne so a nyame beye ni nyina fefefe e de amaw to bu ase enso we bi timi ba ho e timi ba o so a minister ye wo se wo de fedro kra ne nom na wu anase etimi ba se wo de ade we de abro so abro wa adwen ene onti ase so e ma ne bro wa adwen ne onti ase so to bu ase na nyame ebeye ni nyina e de amaw to bu ase nyame beye wona akal wo wanim no obeye ne fefefe e de amaw nyame anim sa ho kire ne ba na wanso wakomam na wanso wugidie mu a asori kura wontimi nkobi mesire nya abotre na kwa asori na to bu asema no mane hu se nyame ti ode yen kosie ansa na ode yen aba abeye den aba be kire enti nyame de wo kwa kosie na ode wa aba abeye den aba be kire enti mesire nya abotre na nyame ba na so ode wo be kire a ebeye fefefe amanse nyina beba wo ho ye beti wudin e wa aman ni aman nyina so enti ese nya abotre na nkunimdie efri nyame enchen. Nice one. Nana yaw Sompa FM amanfo abamobu Ibija abembo ne de ye youth ne kare mabu bebrebe enye yizo enye yizi nasa mo youth no mabu pa pressure die so no ano odin but Ibija onim say patience is also part of destiny. Yeah, patience is also part of destiny. Patience is also part of destiny. Yes. And they say unyam to boasia, it makes you achieve what is meant for you. And yet nese and to boasia e yen kunimdi e nkanesa. E kan shebre ni abrabo. E kan shebre ni abrabo ho. Nti na ka se to boasia yen kunimdi. Nese ye yin to boasia fra brabo mu a yentimi ni yie. IBJ obe pro no akọ wudi kan obe rasha no akọ because sometimes opportunity no be ba. But you are not ready for that opportunity. And sometimes you are ready, you are capable, but opportunity nema. IBJ me real school, me real tertiary. Real tertiary. Me be me omu chirewa. Applications that me send you know. Nyasam kretwa. Amache 4 na me take mu free Kumasi ku bichem. Ko pedjuma interview. Some bank be or there ma rural bank or something. Ko twen Yamfa open bank adwuma ye IBJ obey interview no there are some point question no ko yemi kwa musa o ombusa wa o answer when me say we dey for we but then yamfa so that means it wasn't my time though the opportunity was there but it wasn't my time because the opportunity may frame for interview but then my time but when the time came no G has say my amro IBJ me to one me nya call ko pick form na fill it we try send me we try send no try Sunday 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 hey IBJ yo try send you just Sunday no bia to aso me feel here me try form no me dey send ni pakro God being so good ono answer frame me ya for interview me say patro dey bi anwumre na frame me na ya frame me say me bra interview me ko interview papa appointment letter beje and I start your juma. Look at this IBJ enti entobase yepa iko Russia ha ibewu yenkwanhie wo ibewu prematurely enti youth now you know say the youth are going through a lot. Can me post here DB me TikTok IBJ HSM ko for go through a lot man serious for go through a lot na Kevin there me be pan ni so obi friend me me the number be ma Freddy for IBJ masa so me pass hard na what heavy though yo IBJ me we no make say delay is not denial. Delay is not denial. And say it will never come to pass. Yeah. Then you to bossy. Bibia. Nana Yankupo Sha what? So IBJ. Mami Kwaku bench here on na Kwaku. Me mo akwa ba no pay. Yeah, papa. Kwaku na so no. E dey na ekoso time and 10 ho nkomo na ye die. Emre.
ene se edru so no kwasam papa ntoboase ohi se wanya ntoboase a wuntimi ndi womre wanya ntoboase a wuntimi ndi womre baby na mra ne kɔ he sanete emre ne da hoda de ma da bia wudi mre but wani munyam na ewo mre nim no se wanya ntoboase a wuntimi mfa on say ene mene wo kase obi hweye esan ntoboase ene wo twen a wanya nti no na adwuma kase bi ahre no ntoboase a wanya entimi ne obi eni nkomo nti no ene wo bre de wo di kra ho oden nti se yakase emre ne ntoboase a nimu nantibom ayese otwen se wunya twen wo nyame mu a ade bia wuye bia no eyeye eya ne omoka bibi se onyankopon fa ne bo no onto ne ntem why na ka kire o nyame bo no onto ne ntem but entoboase a wanya mfa anje bo na eba ne nti no uhu ne sa ache abra ubenya ho ntoboase abenya mrese afa die bo na nyame ato no misom no saada no na abehu se se nyame bi wo ho by enen na wo kasa kire nyame no se wo kasa kire ni wie na wunya mre ene ntoboase eye se wo gide wabusa na enka won sakan yemu se ye se ye koye papa no ho no makope bibi na se ye nya ntoboase a ana se ye nya mre amfa mo mo a saade kro no ye nsakan na yen sentimi nka dia ene ntoboase ne mre ehu hia wo abraba ye boyimu ene waware bia na nke bepeja wabraba agu esan ntoboase a wanya ntino uni nipa ne te honom obi abeka ne ho asema kire wo se onipa ya uni ne ti we wo yesei ni sei abra wo mfa wani hui wanya ntoboase ne nipa na nka sentino hwese minia ene udi suja ntoboase a wanya nti hwese wudi suja o suohu no kwasam ntoboase a wanya nti no on se ne sebi awo ho ayede ama o because uni be ma ne fa afuro na wanya ntoboase se emre pa bi beba ma no nti no nyame betimi apagya no a wo hwe na ho kire nti na akoya abɔkye no on sa aka ho enti ntoboase wo hwei no se wanya ntoboase a wo nioma bebre se wo abrabom mini aba me no ka sei hwe ntoboase a wanya nti no on se wo boss pamu wo free adwuma ene ma no wo de da rough wanya ntoboase a tibia wo de wo hu bewura mu no emre li bebiru nenso no ntoboase nti wuntimi mfa wani mu nyam omre ni se ni mu nyam nenso ba na se wuni ntoboase a wo ye dan a wuntimi mfa hwesa wo mra na so batu ni ntoboase nti no hwesa wo bre ene wo bi hweye enra ya frɛ no se ne mra so adwuma kɛseɛ na wo pɛye no wanya ba woni ntoboase ye wo no number nti why na me ne ka sei abɔ woni nipa nti wo kasa na rough that's right woni am number 3 to cheek money pa enti boss me de ma no nsie no ntoboase wo hei se wanya ntoboase antwen wo mra onioma bebre se wa abrabo right me da ase kwaku nyame hire pa abusua kwaku benche na wote ne nka no me be kwa ahoma no so suban bi ni ne bi ma amema ne ntimi nkofie suban bi ni ne bi nso so ama ama bi mu nso mpese mema korade ombe kofie na lumba bonyu se odomre fie meji meni won sa mi nke de pa o so ko do be fie kama pa nenso ntimi enko
Okay, Mami Comfort. Mami Ntiwa Arabai. Edi enti na bema bi wo betimi na twempena ba o kase wo be ware wo a. Eno de on pese wo be ware no. Me pacho me da sepa na mo djime bia mo di. Ke tie mo pa ka ti me foma me bia mi nyamo. Okay. Nyame shira pa. Nyame shira wo. Ni bia mo ka bia si bia semso. So ti senda nka bia da ka mi bo me ware ka. Enu nka kwa dai. Nka mi ware ka. So ti senda ya mi wo mi ya ka ware bo mi ware ka. Au. Ntante ya dia makuma menye nu ka shiro mablabu. Wonu ho. Menye nu wan kasa. We dey gameni asujafo na edi nkomo kwa ku pick na number no amena. Ni na wo che esije di mpachi e bi asa ne ya wo. Okay, mami ntie o medofo. But the me pese ni woni sije pese woni se mpachi mo no. Na ngama yem pese be ne ma waye o mai me ma na ye wa ade ni. E bi ni se e bi na woni be ma ne tinu. Hello. Mami, I'm so where time now, sir. So from me now, who wanna know with the me depa? A man move from me. Hello. Hello. Me do fu benye. Mami sawanyo. Mami sawa wo ka se free hin. Me ka se free asante be kwai. Okay. Mami, afide bi wo nche twe ho ne ani nkomo. Why? Na nkomo we me depa. Ma brabum no ma ye wonyema bebre wa brabum na me die me ka ne say isia be ma bi na be ma no na ye enyema bebre enso na onimu kasa nso kasa ye nko fie bia me se onchen kakra san say be ma timi ka sira wo ba say o chen kana ma o chen say oya abua na wo ye ni kasa be ma we me pacho tobo na sabe manu na sabe wotimi wuro pieto ne oda ono beda ana so no so ye kraman na kra bi go kraman ne fa ne yonko kraman oya da man so a na me donu na me ntimi ntwene ho free no me pacho no timi ye ho adwuma yie pa wo ho everything and so now when you kasa enti kasa nti o kasa obeye ho ade a o so won twen kakra me se twen kakra na me hwe ne ma kakra twen kakra na me hwe ne ma kakra twen kakra na me ne ma si me de twen kakra me hwe ne ma kakra sa na me de twen me ho fi no mame me de wasipi mema mutie ye sua de kwaku ye mfa ofoforo mema na mano ya se makono sumate mame wudi ni baby ya ukasa free nkacho ye friend oba ya mi kasa free tapade oba na die ntina emai mutimi ne ya twempena na nsoso edro ware ya na motwetwe mo hoyi IPT me te ye mfato so de sister ya odi ofre ya ni na free AK yeah mema bebe ni kasa me te no be no America and then it's now almost 3 years. Na 3 years we be so on ma dia ma na ampenation on tie futu. Utuni fo ohu ni se wo ya koda. Enti na koda de on se mfata se wo be tuni fo. Acha ta se. Ono na kotina akwantu mu. In fact 7 to 8 years kwans ana mi be hu no so be be sa ta de kwa no ni to. Sasa sikura wakse mitimifika makobre makotina obu mitimifika pa sasa no ni bi e wo Ghana because they were for ofie ni anu ofie we ofisika ofie no na kasa no nye na dwense obepo brama na ho ni atoso ni ne twetwe mpra no me pekwa mi so ni dinkum o ka chen se nyame na ne beturi fa chen de ono de misika bede abeye sasa na o ka ni tumtrim said they don't know we cause only need to know omboa second instance no mema be bro no ma ono oba wo no ma ena madam for sisi ena madam for sem mate mami fabisha fridge mo bi so mra na so wo so ho de kwati amu mema mu di suja
and again, why did you see Candy Abbas? What can say? Won't tear foot you? Hello? Hello. Mammy, who did baby our cancer free? In Tampo. Okay, Dana Woka Krana, I'm sir, online no a breaky Kakana Mentun Kaye. Hello. Okay, me too, Kakasa. If I show me Casa freaking Tampo, me I just I know what I say. I be Jenny, Sumpani, Yanko. Me I show you from a buffalo that make us. Hello? Okay, Fro. Hello? But I make a set. Mammy, who did the same? Yes, I'm glad. Okay, Gladys Dentin, the man made Timmy Motrim, Panamon Proma, Wadi. Okay, Mimi Danny said, Beman and Bomina, or that damn. Mimi Penny serious and not that damn October too much. Opema, I was here up in a woman and Bomina may correct. And as it is so dear for the call. Okay, maybe me can shop and I'm going to be for number where they can for. Auntie Afedia, what's your sermon? Okay. And that's a first and not done in Gemma Ocean. Aye. Now, and some be son and what did that down, Sano? Sompa FM. Ah, okay. Oh, yeah, like they don't know or sister and then for man. So, being and be whatever I still correct me. They me for. Ah, The call be as I know, I am many phone out to me different. Now I can't draw. Phone is then a son and a son, I know. I told like so, I know other kind of do my son. that's it. That's it. Hey, I'm grown for people so young, your mom, but I can't see you. But yeah, what's what I say? Hello. 0551-931-931 0548-931-931. Yes, what should be first on them? What would you crum? Eh, brave you one say upon the Yama sister in now, or so warranty or so company. So, what do you can yet? What do you so about your man is carrying on a massa? And your man, you're a pesco. You will be what perfect if you are saying Japadin in a man, one Cassan, your bed you see Canady on Fanco baby. Hello? That's why the sample. But you didn't baby our cancer free. I said, from a Bafua to say. Okay, Danu here Kakana Mentonka. Bora, Madentina Moya may say. You, eh, Mamma, take me a bit. But my pa, Nim Casa with him. FM. Call Barney Bear, Kakaba, it was the big. On San Freme. Bafua San Freme number. San Fre. Mr. Ramo, Ufra no wajuma fi no wagina ba bi yama. Ene enkomo na ye hye. Hello. Mama fa ma be tu nka ho ne mbo wura memanum. E ma na kansem o. Hello. Hello. Bacho odini ba bi a ukasa free. Russia comfort, especially fantastic. Mama comfort, dear Tina, and Yama way cosway. And Mamma, dear pan, or my ya, mon person don't be what you mean. Daddy, remember, I had a money Cassaneta. Hey, so when me grandma said that you will be son, say, oh, Daddy, me patrol me, I dare to have me patrol in castle. Some women at the corners for me. Only me use it. Only me use the corner will be some and I for me. And I'm your corner to make it. Hey, dear Mamma, be your check. When you know, Daddy, only you romantic part to say. The Mamma be your romantic. So, both for car, kiss and catra, or both so. I Sir, me that the dam of the women say, oh, my we are sitting in a good. You know, Daddy,
Nasa bama ye owi ase japade de se kura na wonye romantic a wo mpa no no foreplay bi any baby ya emema be kire mo niema miensa ema pe me kire mo niema miensa ema pe ema yo niema miensa bi se wu ema pa krokro ema pe romance ba ko na ka ho de minka I am from them me say ema e wo niema miensa you see kasem no free ho because your baby your or your industrials or no one sika and you sika na nyere hwe but ye woni ma miensa bi e ma pe kwaku benche saso me kan kire woda bana me ka e ma pe akrokro e ma pe romance third one no de se wo krokro ba na se wo romance na e ko wie he nyame nam de ma no beka hunu wo ye bema hunu na ye you sika ne wan wan nyina free wa me se e man bi ho wo sika e man bi okro mo na hwe me ma busa oba bi ya so on kan kire wa African ho kire nti na ama sika se relationship me do fu be ni hello Good morning. Udi ni baby ya okasa free Your friend is from the first. okay mami jemfu ama mi ntie wa no pay No pay de na. Asem de odi bia ba no pay you. Me dia sama ba Asem de odi bia papa. Na mana ba no mi je se mutri. Omu ni ntem ma ya bu. Entino. Se wo ye wo fa na se de odi be ni bia no ye hia obese achi, obi obi na bi. Ye se mutri ma no, but omu ni se oba wo hia oba na papa oble no ho ase. Edem boburi eni tie ma wa na wo kofo mo mukura no no oten te dem e pie na ko business na na hi fa na wo e pa cho ni hu e ja wache na wa bibi obeka akire wo no na be bia mo de fa ho be ei be bia mo de fa ho be e ma ji no mu buta ni na nsi ya ku se se ya ma ni afa ho adwum that's a mo from ho adwum ya fi ho adwum ye pia ye suwa ajo bo ye kwa jufo na na wo suwa wo be ti ya wo pe no wo beto dem mo mu sika ye ten ene ye kwa ni hwehwe o mu ahia na o mu yi top mo ni ye so so mema ni kapre o mu ni bi aso so mu no mu ase mami ye da wali aduma mami nyabotre me sro awa aduma no o wali aduma na edua na jo awo bedi wo papa awo bedi e kilo ho Kwaku ma me for baba ko twato mema me sro me ponche ma no because the man ajamu say funfunam wa kwaku me for ba o twato sime du e wo ye nim ye mema de a ye wi abadwafo bebam ye be ye discussion ni wa ha na said the boys na nia bri wo fi ha no hello me da fu ben yo Pacho mi yesema kwa kwa ya panta. Ako siya to say Sompa Pacho you. Right. And then of course you. Pacho ene mo na mabalo. Ni se ni na ko je se do ma die. Wo ma ko ko. Wo mu kasa. Wo mu ha o be se ene mi ada. Ni men tele ma o ya ni wa die. Hey, nana yawo. Wo sa sma me kan obi kan. Tata. No tele ma ko ya ni wa de ti ni ni so ta mi ni na ko to ni man de na de ni na wi ni ni ka to ni uni ma o de ni na o ba ko na ma mi go e ti ni sha no te mo ko ya ni wa de na sa ba tata o ma ne nyo ho de akosu abi that's why Abije yo na just say sex before marriage na na kan was o de enu no ye de bia se yaw wa be kan kora chiro wo de nsua tata okay hey de mo say sex before marriage no
mema na ha ma no de mai kai ebeda na mema yi mu ansa no de mawura wa e ma ni hia de no omu hia okay me ni ma na wie yenko mema no ho oba bi gina so ho hello wona utwa to ka kire ma no sa wona utwa to wate me ba sai me de me twa okay udini ba bia ukasa free pa chef free techima okay mami ntie o medofo e de na ekoso e ye de adea koso ne de e dia mi ti ene se be mo ba me de amene ya toto nyem me ba cho dan hu ye kakra ma me dan hu ye kakra ma me ni nkomo wo so ma toto mo niema ni nkomo de ye me de o hello hello okay bema bia bem opani akwabo hello yes sir udini ba bia ukasa free nana abidi mema no so mo fonye e ma ne no mo humuja hello we oba Debbie, you real man de no why mema na frɛ wo da tima ba ko udi be program Debbie am tie me frɛ ma on peke me da na de menyo gina udi ne ba bia o kasa free me kasa free and se be kwai mi krom be kwai mami tie udi de say Sompa FM e fa me Veronica okay hey unem wa very adentina mema mutimi no mo twempona na so won person ware wa mo person be ware wo mo me pa cho mema no o mo ni suban o e mema mi suban e di suban o mo ni bi ba cho kase bi mu wa This one you put my for mema enya mfanto ho o mo le se wa you come out from mema daddy two boys na just something me quite for mema babu me so mema no low cost for mema and any subai and anam pansa and hifo no a me see mema ma ben nyina ni subai mo be kwa wa ya kobojaria nkase ni sanfo aduam umenya mema mo subai ho me so mama mo mfra biem mama mo mfra biem this time your mema no de next week you better wan come away so hello mami fanchi asronko emma me ankasa me dofo dedel hima o ye djuma o was fm takwa o was fm dedel hima o fa me djuma die eni agro nya mi jira opa hey hello yes boss good morning bacho udini baby ya okasa free bacho kwa me kwa me powers okay bra kwa me den tina me mu twi o mu condemn na mutimi ja o mu si baby sa boss subai no man subai no nye mostly no usted kama ebusa wo be no ade ko bo so subai no ti eno ka ho bi na ma na bi di suja ho mu suban no because the media examples you are share almost 90% of me papa no hadi but ne mu kata okay bra kwa me da wasipi ena me bo intro and some ho ya yanko hin koku hello yes I'm patrol dini baby ya okasa free so appear to some cape okasa free cape was in the mix yanko maza ababona ye wono bema de wusi so I was say oni oba woni no betina ana I was say oni oba na betina no kwasa wo ho oba bia fe wo pesa woni ni bobra no kwasa but I man wo momenka security bin cheo continue bonum no say suban ti say nyin sai continue say uchu no sai be pie yes oba me no ti yes practice make a man perfect
do ye practice and say ya worry by new me me ma koye djuma ma be fi ma bre me ba me because of me no tintin sense me man kan na say there was more no me be fi a me tintin when I say oh yeah wa wu ye djuma o me be ke o say wa bre ye we ya wa bre ye we wu tintin sa de na wo ye wa wu ni say djuma me ye nsun be dia me won me hu ma be bre so person me ye ne Oba me se me no batina ya bobra no na se ye bi ma me na wo se wintini ya pasa me ye de na se bi kura won si oni ma kakra bi kura mpo ba no wo so abre e ma me ka wo senior man se ni mu ka sa ni da ye pia kokko kura che ma no ye pia kokko ada na ye yu ni o ba ye pelufo ajaje wo pedi e bayi wo pedi e bayi ye num elufo no wonum no fo senior man ye pelufo kura che ma no but o mo no o say ye timu ye nden so ye pa kokko che ma but o mo no mo ye mo fi so mo ye keke ni tino mate o de ye famisi he ya next week ye urade na ensem wo ho na ya ensem wo ho hello yes I did be bia o kasa free e ka ne kwa ni ka de free tantaki bra kwa me mami ntie o e de tete ni na na no ya ka mo e ba mama yiso ya je osubi e ne se ye ni me ma no ye ma ne bata be ma e de ya to nya o ka fwa be de tan ba bra no kwasem enne e ma no ma ba no wo ni na wo steady be to ni kan bra no ni bo ti kwa no be fo in pop here now do where you want to airplane look you are patena e ma na do mo ha ni tia ma se wa discuss that's a about them or the phone to airplane mode yes we also so manga ta ma me support do mo yen o mo se mu me ma oba be di na watch o dem kro nya ko da David. Itu memang nu steady we na. That's a sad thing na so ya mu hunu o. Ye na mo yimani. Because what you mean, we are not to bra. E so nu se e ka mema. E wi aso ta mema. Yes. Na so no fa kofi jima nko na ya adwene wo ho. Yes. Opa obe du ni na no. Wanya be ma wa bo wo de ye famisi he ya ma foforo so mra na se ema no mo airplane mode no mema na hu no wo ba bi ba wo dem a no butu ne fon de bia wo de wo butu fon o ma mo yusu yam ka ho no obi o yusu yam o yam no de ye ne ba no the smartphone a share that's e no de wa gire maso ya o de wo yo mo secret apie ba o de ya wo tre okay ya wa fo bi oso hello afidie bi wo chi dwum no ma me wate hello yes sir udini ba bia o kasa free boss le kasa free nkoko udini say chairman Bibi Srega le kasa free nkoko okay Srega yanko oh tie ne ho ma me foforo hello me catch me say mema phone ye mema hello Sompa FM nana ya mema na phone you mata mama no mata 17 pro ni atama ya tama ba you see yam hello Adi yes sir but me don't for beni but Dr. Silas Senior Dr. Silas boss akwabo yes sir boss me enti o Adi pa kuni Adi mo ni amani bisu Jackson fe ye fe me no be started bla ablabo ana me shia wona me so open Adi e na me do ka o ma le yale o fa yire fo afei o dai council Enti me no be nanti o je sa de na di de be ko mu se e dia pa be na wo be se
no that land truck ko ni mo ibo wa ya me wale ko be say sugar aha dia koso no adi dia koso no mate Dr. Silas Nyamishira why emema na ti omo de emma musu ti omo de na so wuti obandam ba wo de ne ka wo Ghana ha be feel gas na me gas ya sa be feel ena you like phone na we fie kura bu ye mita na sai me silver na moa where the is you my shika minya yesi bia so because o fine ka capacity so interesting na 5 kwa na ebo 1 yeah you well condition na me mattress no kura fon moa e da form chese ye o ma bi ho a o ko gi ne namba o be ma expenses why I say she said don't test bremo no can you do me a favor now what to say you say the musa so what to say o sir can I ask you something can you do me a favor mind ke dwamra o se wo friend na wo what wo na wo send no ko ma ne ma no aka to kra hello good morning your friend Richard is bantu okay Mr. Ohine Mamintio already can be no na fe ono ba na ni nya so ma ni kan tell mama because look at mama ya won ya share ka tell papa no edi kan ya mama ni so empo mu ti chana pa o so na dia no wa do di uya aka tell ai no ma ti mama ni twitwi o mo se ebi di chomo ebi mu twitwi o mo se no pa ade mi amu dia mi di ade o so ya no odidi o ka tell za di na wọ́n ṣe ìdíwọ́ dídí àwọn ìbílẹ̀ fàáyà nìkan ìdídí ẹ̀ ń bí ṣe ẹ̀sìn wá tó yẹ ká ẹ̀lẹ́ máa bá ọmọ náà ọmọ tó ti fún àwọn ọdún náà ẹ̀mí jẹ́ sáà náà mẹ́sì ó ká náà sáà nínú àwọn ọ̀gá náà bí ìdájú rẹ̀ ẹ̀ máa ní ìdájọ́ ìṣòro. Okay, right. Me fa me matu nka ho na ye mra bedwa fo ho. Hello. Hello, morning. Good morning, sir. But you did maybe I can say free boss. But you makatati news on it don't contribute no just the longest play. Okay. Baba Nkwanta mami ntie o. Na ko nso. Nyame hira wo so pi. Kaka me kan say de ebi kan eye odo ahombrase no bu ana nipa hia aware mu. Ye ma me mo tam no mo ta ne ma ne nsawe. No ko yo odo no bu ne ahombrase no. But ye do no oba ni se o ni sika ye ma no so ni se o ni sika to ma ho aso na ye ka me ma de ye ka ma e ma ho aso e bo ni ho because of say no ono what ni bona bra ono ku te ni sika ono ku te na juma nti ye be ma no kwa to ni na bra bo mo na ono wo pa kwa no na ye gaga ya ono wo ti na he ba but she na wo te oba nko ni ba ana shene wute ahobratian so ya de nyankopon tia o ni pedua ba enti se wo oba na so ne be matia be ma ni hu ahobratian ne ojo eni obu o mu a ka ne ma mien so be ma ni hu o mu a o tine wa lo ba be ma na o tan na de hu ta ne ma we ni hu han time itiri wa han time ni na no ma ni bi e fi so ni ta wa ta na be enti no ma ne ma na so e bu be ma e ma no nya ahobratian no mu Mr. Radio Adam to here. Radio program wa ye ya ma me so ma kai ma ase mi papa. Me call J bi number. Ye nkwa de ono ana na be ba madwuma mu ana mje ne number. Enam de epiasem to ge ye ni. Nene na di nkomo be 2 weeks yi koso. Na fi ge ya started. De bia no so be ma misika o de bia mam 40 cedis 40 cedis mam de be man mam infa money de bia o de ya min kan mo infa money bosono hello na second o sa kan say enede say yen twempna emoka o minister sa se mo kan ya ni bosono kula na metwen me ho if say na ni mo asem no kula no amama hu ba bia o free ba we our folk member ba ko a wa send audio dia breme your friend Francis
Kwaku, hello. Hello. Yes, I'm Pacho. Would you be our Casafi? Casafi, I'm a okay, Miss Anyaku, Mammy Tio. I'm program and I find Yamisha Pa. Yeah. The man was a doctor, I get a chance, not the answer. Sir? Indonesia, a baby. Na meza mwenye betina. Iti omeze mifiri. Jopano bisama ze mi introduce skame de bemano. Enchileno. Ono se kasika one bemano enchileno. Ai, anzano wa maneno kwa mwenye baby. Ana na so pene na ye bibi. Ya bila mwenye kwa mwenye betina bokla. Okay. So, ncho kasa asa mano. It's going man can't answer me. Not being the same or the number. I'm not asking. I nothing, my your mom do this kind of bar to take Ghana and not take Ghana. No, returning the money I'm up. Right. That's right. Saturday no kind. I put two off. Ma'am. Yes, man. Nice one. Abusia. Mami for friend is here. A man who almost stand. A man so who almost stand. Mammy call about off ya. Na, meaning Congo Dincomo. Sis, what was some maneka? Minister Martini na. Anna, so what to the Munia Mansoka? Bogram. Easy. Minister, Adia Bakone say, oh, Sebema be honoma. Inside sending who a body odor nina senka. Nenu masem, Eda. Nessa Bama be what? Nemotro yin can you know and can sabe the num cassa yan can hamo. You bet me and yam to Boasia as a summer manaya day, aye. Now so no mocassa. Or bien no pan or cup for chihuahua. I said, yeah, na upa wasn't Kobisan said, Pachu, and I dare son and Pacho or Hefa. Ade. I what the other one hour, Miana. Mamma, no. Oh, he was at Mayra. Mayra, and I met. And then be a num cassa and a do. Then maybe one a num cassa sign a day. Now, minister on signing romance. The only man is a bedaho, Biem, Nameno Neda, the only one, no, only romance yet, Sam Mamman Chanufway, only Muzet. Say mama egg bedam paswa. Dear was your bay when you jet, the only one better ho. Hey, you know the room. Hey, and when you a force one and noom, as someone back catch on, I said, they said, what did the winning pa and farmer? When I do one ma, Umudo, you know, obey ye, dear man. Certainly won't ne boxer on see. Natadie wo onye ni ye na yi perfume crown to me from the yan say wo jole wie no hye ni kakun ona ekọ no by afuna wona nim no ba wo pesa wo sesa no na enye ye minister ade jakura ni say wo frɛ wo kuro na wo frɛ wo mpena na wo mpena wo baabi o maaye na wo frɛ no no akafo akire wo ana wonu aduane na oba we say dey what did they chimprano? One would be a near man, said the Anna no at all. No, dear see baby, no, a solid way where you bear. Minister, a man, a full pa. Maybe I won't grant me dinner so because me who be paying. Omanum Cassana bone on sending honey. Nemotum for Quacubenchi, not the no sister, sir. Also, Cassano, oh my dear hero. It is also no more Cassa. Minister, said baby, I did cry, Yanni said, yes, men channel 4. Now, men channel 4 no. Your bed, your crana, and some of the bow who cran and airtime. Ah, what in the sick canoe for no? Not what did he say? Jesus Christ. When you are honest, I'm answering. I'm a guy. I'm answering. I'm my own. Yet you obey the answer. No, or ban. No, Minister, I had you. No question.
mama ni bi ni ma de hwe wo ni mu ye na so oba na opese wo tene wa bra wo ho ase mema mmere mo ho ase wo ho so wo ni mu ade ni ye na oba ni pese wo kire wa enkase me ni boss ye yi wo mfepade na de boy ye nti no ye ntimi enye ye betimi a kire ama na ye that's right mo mmere mo ho ase emema mmere mo ase right emema na e wo fie ha no nana ya junior ma me mmere wa so ye ansa na makọ koku bench because the way a koku bench ye epeso to bomb no ma me hold no fire no koku mo fa camera no to koku bench ye so ma me na koku hold your fire mimbie mo mamu mienu nyina mo kapu good ya wo de brem se koku be ma fine minister hwe no ma what can say Medum sister very medum mic no on say wo din komo no mrantie na ye din a comport wo ndi wo de sese ne de mami ko junior homra mi wi a meba bench yo mi wi a meba mu nyina mo hobom e bia na wo bibi apasa o kanta ye osima be num ni be du e di disankomo na ya me mo akwa I be you so bi man na be din komo me man so be din komo the correct sese e na wo gina I be me mbo man side kaka okay yeah I be man be through commitment too on say a man be brave wo multiple partners who IBG na say wo ba ko twempena no wo no wo mpena fo be miensa wo wo ti miensa bi so sis mesra wa dawroma medum mesra wo enye sa memo apie bi boys no hawadwe enye sa wo heni ya ko nko won na ti wo out there onim sa won na ho but aside wo no or multiple partners enti no enu enti no ntimi okaso ba wo na ntimi emfa ne ho emagi o IBG or the auto mano or the way mano or the way mano hey so man because mo say ne girl ban ho na obutu ne phone na da flight mode sanity o you better about che onya call da but so but to future na friend na don call waiting ni ade ente buza on say I'm busy ade to about ade onu ba ho no onya call ba o free won che ya call waiting no spirit bi na de course ne ba na asa de no ati muza network ne mi dem ha na say enso network ejina so ejinam omo sa wo yamu na sa yamu no nim omo store number so sa yamu no yamu de omo store number ni phone number bi anto so enti smartphone na chese de WhatsApp na no one side na yamu no one side na se sa number no wo kura utimi flow timi busa say hwani o muza o or the last 2 days not to trim I will get to him the offer and never coso enti we nyina timi become IBD our na ewa a lifetime journey yeah enti we started this time enti met me no akọ enyi so atasi obi o honso best try the guy on we aduane da dey be open to ni yempie nkotena yenkoto we ni ya order pizza man ni ya order we uhun se wa akase o na de nye jollof bia na bebre sunu jollof you onim jollof ye bebre nim jollof ye no de o ba de onim jollof ye o kwa wale akwa dey so IBG yo it is am de bebre o de bi kan sam ni bi kan na de abiem no say ma memra my inside sister we say nufu no say we nufu no yeah one no move for frame crab musa intina fe na ko jeje na ba no yes emema ni sua nu fo no sia I be just okay o say kwa akrokro no kwasem romance ni die David Thomas Tomo I am from him what can you kura David what can you David hey what can you Mr. Opa eni die huo kokot azigi right etino mami ko na na for no si IBG etini nyina nka o ntini say ya nyu say pese ya ware dia ye committed no kwasa ye committed na you stay with one partner because emwa you say ka ya na bu IBG odi agra obi innocent person meeting baby ode bibia ba yeah nti kwaku benchie me samu akwaba biem meje so papa asem bi se de se wadwuma mu a bowura mu ne yandi nkomo
papa woni bibi just o ka kire me senka bema ba ko pe na ba wiase na nko o pra wale anke e beka so ha adwen se bema ba ko pe na ba wiase na o pra wade anke e beka so ha adwen kokwa dentia ke beka so fa we no wafa we na ne de ye nyina ye pribini ye ni ehu bi se o be frɛ wo ba se o pese wo ne bobra na wa frɛ ne se be hwɛ me fie ba bia metie no abusa se enti be ba ne mbeda that means say wo be ma bia o be frɛ se be hwɛ me fie bia no oni ne ye bibi enti wo ye oba papa enti wo be di suja no de ma ne ye no na the moment a wabusa be ma sa asem we no okwa ono na adwere ne se ne ewusu no because enya me ne be ma me di kan amapɛw na so so batwene de afrim me so matwena me kɔ mu gyina ho kase ɛna wo matua mu bon ɛne wonim kasa ɛma ka kafo ebi mo kwaku boss ɛma bi mo ebi mo kafo no kwasam na ɔbafo ɔbɛka kyerɛ be ma no utiri anye ye agye wo kɔtɔpum utiri anye ya agye wo kɔtɔpum bibi na ye na aso so se wo ba wo ka kyerɛ wo ompena se bibi na ye na aso ne so a na pese o kyerɛ ne sen be ma bia nso nkasa Sompa FM enti de wo ye bia wo de ye kɔ wanim wo ye din wo be di suja no wawale na no ko wale hwan aponchi okowale wo ba no be wale de nani abie ubetiem utiem na nke ye yanko nka wo kono nka udi kan na woni bibi emema nso bi ye wicked emema bi nso ye mo meme ye meme no kwasam unim se abaye ompe no ne suban ne nye untimi nkasa nkyere no wo han dan ne metim aka na watwe na wo kɔwale na ne wo ba yi tim ɛdan ba kum wo si demu no wa wale aduru no akɔwale na akɔ oh body dog ya kase tishe no nkwa ansai na nya ye nkwa ne ye ni ehuni o ema ne ni omu ema ne ye fi papa koku ya ka bi mu because ema ne bi ye neat ebi ye neat na nya neat ne nkwa ne se wa hye frontal no atwi pons no kwasem enye neat ne nkwa ne se wa hye frontal no atwi pons enye skinny ni na ehyehyɛ omo na ye neat ena enye omo yam na omo ayiyi na ye na obi hokra na motom afu sei no bet mi gira wo motom ni te de wutwa rasta so wa package ni ho no ema no motom wa gira wo motom ni se de wutwa rasta na se wo ba ompna ho na wo beda na bedsheet no mo be soli anopa no be ma be pie be kwa aba na amu agusu guwa na wo da so mieni afo wo ye oba usu bi yeye emepi dodo na sebi underwear ya black omusi na watwe ya tobi maye koku underwear ni ye black osi na watwe na ya na sanu no kwasam no wokai onokre na ni man na edugu jenu ma na esu nani na adare se munitines bebrebe no ye nhwe mfiri mu ho ofe ne mani na ma hyehye no mu o pese oba uhu so oba ye nita ya hwe ni brazier no good koku experience o ubehu na dole especially brown no and white na ewom no ubehu na chocolate bi ne namu the brazier na no aye fi na wotumi enu nie won si e na ya one encounter some problem we be payana abiji e die na no ko na me kan o enye brazier bi asem baro enye brazier bi asem me say obabi etimi bobre stop wunya brazier ko say bia wo be hu na dane brown efi frat na ma na dane brown na room fifra room ebia brazier bi o ha wutimi to sebia red a wusi etimi tunti na brazier no na ne ha kala no na tese otaase otaase ko sini sa na emodro nyine etu pero emodro nyine etu ye toma mo nso
dia ye fina na mo bo ema bi ye fin obi ani ho no ma enti vero ema nyina na ye vero wa wo ya we se ema bi ye fin ema bi su o mu pesa eno de ba tetene ye ebe ye oba be sole ano papa no wonne be mate ho ye nyina na ya sole Africa teso ye nyina na kom de ye nyina na ya na do adwuma yi na wo be sore na aduane nka ye woko face wani mu twitwi wo sina wo di na be mada ho na woni omo se sa kwa na da no omo se won sis nyabotre ya wo se say omo se won choose na so didi a sa na maneka omo se no kra da chen say o chuchu boss emman fa ni ama bintu omunfu na no kra wo omu sujade omu di nim say samu ntade na mo hyehye ne de mu bedi suja ache yate kokuntade ben no samu yiyi mu yam mu nofo ho mu achi moto na ene kra de tan wo wiase ne say oba nam no ahya atade no de toma agu so sa toma no bo wodam kire wukunu bo wodam kire wo boy eno na abonten na wodi agu o ebi bo mo yam na eno eye dey enti ubedi suja me ba ore sis me ba onza time na wo kasa o mo nkasa o enti no me ma na nkasa ewo mo kokuru di nkomo pa boss toma no ye monchira mansan okay enti ne yese to ne fama obi ntomma ye fa nkokire sa enti wa tonso a fama no de wo se fata nya obia na wo so wo hwe mate enti wo toma na wo showcase na ewo mo Kevin Yamisia nyame ma 50 years nka wo fie so Kevin me kan ya 14 Kevin ade nchi o ene ye boss ko siada no pawo no kra ye ka no kra kire ye nuama mo o kale so koku we no de hi bia sign check ni bia na so de hi we bobrapa we ye bobrapa no guys we bobrapa ena eguguma ahodo on say green bi na ese blue wom no eno ne ye bobrapa okay ena pink na red wom we ye tomo mu categories ebi on so a omo shema ne ye ayododo pink na red wom eno no emma mu enyem akono ho Baby, enya senye akono eno na be mu wadi suja no yes tomo so ni pedi suja odi freja bi odi freja sa entimi nso meto ena ade bia nso to a wudi esa na de hina wudi ensa no de wudi ensa ya ejapade semi kukuru dan si wa edan na ensa jina bu agu oko han dan dia oko han dan dia usika besa beshi ne usika nso besa na eboho enti the real wo waye ohun na be ma na hia wa pe ono kra no be ma no wa adwini bi hye ni tirim se nye ono nko ane ne wo betena okay me pacho mama menye birthday we sisi a me ba mama omunche misemanum ene de enya sam kitro a glorious birthday to visionary leader Mr. Nyameche head of Amel Educational Complex boss we are our folk member yema happy birthday onyankopon onhyiraw na onfam free adumu enko adumu unia minister IBJ mijina our folk members nyina nemna yama wawoda pastor nko onyamishiraw na onfam free adumu enko adumu office one ne Coca-Cola na esi on the nyasa oketa o guy level was so yema happy birthday to Nana Musa Norina Sompa awo ebuakwa we free wow papa cyborg ono so kunsu nyame adom enna woma awuda pay kunsu nyame adom de na say birthday with Dr. Silas enso sa ehase bi pa yema happy birthday sis mama osima baako fire reaction na me nkona na ya ho me ma ono so sima baako na me mra kwakuo na mo bi esima baako na yemfrim from mam na asemba ko a ye kan ede atwa to ne se ema no ye sere omo ye pa omo chew suban bi wo hon ma ya na ye dan na di e wo ye mprantwi mu a
ya na enye ebia na ye meme ya o mo ka se ye ba na ye phone no na ye de ato flight mode o se de yi mesre se sa suban no enye se ba ko na wo be fa try se wo ne ba ko ne be ye den e betena ba ko e na wo be fa mani hu se sei na wo tie suban na ye da na di no emwa wako be ma fie wo se ha me de me nu aduane kra mani ndi ebede ko wo hu nsa no wo se wo de wo ntina se wo fie e ma ye ma me ye de ye ma me wale wo de a ene me sra wo kwa de wo se wo ba ye bia ye bi wo ho na obema no onhu se wo ye marriage material na onware wo na sidedie no ya na eya ade chi na minister wo da na ho na wo ho koto ban wo koto ba enyo sa wo da na ho na wo koto nipa so a bibi ha wa sa nipa ne be ye de be down sre se sidedie eya nti ye mbre ye ho ase na ye nye fiade na mema no so mu hu ye no mu nware me da ase right nana ya ayi yes so no enkomo ye di tunkrofo I be nti me ka say red flags and ye hu aha but ya na ye na ebu ya nego so later on ya tata one ya krom na say hantie yeah ti the me kan say hu red flag na ye ntimi a ye ntwe ye ho intentem na e ma ni nko wie ma say odo no manyini na afi utimu sa ade a woyi enye but otwe ho so a enye so I be nti ye hu red flag na say mo ya ye ntwe ye ho intentem na ye moving on what can assume you but red flag be on so a o kwa himfie ho a to me etwe na make no ade de be kumkwase ya because yaw asuma wo kan me bi atome pen yeah sure me hu sade ne nye enso engine no entimi wotimi nya ho mo de na fomo yaw ba mesro to hu foi yes I wa de ase no ugira ho are de dua ba hwu kwachi di yaw ye de wase na wo de wa no esi bowuram be ma no si aro no di wa wie de me kan no wa kan we ese edrubejo atrema enti no na makana kwaku banchie papa ene wadi nkomo papa na me be de em say chasempena twim experience em say wo experience kra che wo papa o papa ye be nde yesua ade yesi akwa nsini wo wura na so akwa we die ya se ni wura we ye mpena twim impurities and apparatus kwaku wa ben me dase bowram ne yako papa very too mafo mini aya unso too mafo okay yen kasa nkyere mema no kwasem emema mo nhwe bibie yen hwe ye hu ye papa because ye say oba be menya oba papa ena otumpon wa abrabo ande no kware enti wo na odi ahye otirimu say oni suban onsiesie dem onye sei nti oba ne beto eba afie na nka wo siesie ho a enka enya ne fere ese next time oba no so be ya na no kwase nti mema yentu ye ho fo ema ye mfa nneoma bi nyiyi ye ho ano ma ye nhwere de esoma ye na emu mema se ne efie no ye ka ne de ye nyina ye mema de ma ne ka no ewum no kware ya munsi boxes no kwase singlet no mo sha wo de wuntimi no one day kura 2 days so sha no awro no wasi minia ya no wayi ho no nso kakra wabodwe no odu unim die nti ompeso ode obekofie wabodwe na wagyae no kusu wasa etwa rasta onye de uduru fie pe o maame mo be suspect o ehwan nie enso na bia wonte san minia ba ma abodwe no ya yi wo de trim ho na fa perfume gu mu kakra na fa perfume gu ho na ninje entesa se ne de o dressing into odi akiri by so de ubekofie na wo facial expression no ebe ye ne de ene obeka se twen enti menso kakra meka no me da right abusua aha ane de dwumadie no ebesie osomfo minister Kofi Abije ne dwumadie ne din ne hour of hope kwasi da no pa bia nonso ekusi nonkrompa mu ne de dwumadie ebro ne nkomo no aye dedodo hwe Sompa. I'm going to say IVJ. This is the last segment. You know, the Valadier. I will pour an enemy. Yami, next week, you better to accommodate so.
medofo emema kan mo de ema kan mo de wo de wo mo fa na mo hweye na o partner no wan free wonsa ebia no no na nyame asoma no se omra na omahye woni nyam wa brabom one person join here ewo yen WhatsApp group no but omo fa number no ento soma e obetimi a text HOH aba the number 05411266626 HOH to the number 05411266626 obetimi a type add me and I say your audio brass and found kai WhatsApp group no ye do beka ho e ho ne nkomo no kese pa no e wo ho me sorry mame fa entia sonko emma Dr. Adu Francis mi ankasa minua prekope eno no ende awiemrem wo kyerɛkyerɛ nipa sɛde enuane amanfo bi ye niema basa no doc ye adwuma so pam doc nyamishira na wanya wo kese abusua ye besa hye adwum na wotwe senne bomoden na join your WhatsApp group no nyame onhira no mfamfra adom nko adom me di the minister IBJ Macron ye besa hye adwum bye bye.